Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari akong kalugay, dari inambuk anak sing kami, dari halaman na mo iniwiyaon. Allah Ta'ala, dimil kato patumtum, na kama kita niyong simbahagi na to pakanya. Amo na in hikmat sa lago-lago dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang patumtum, piyatumtum niya antara sing kita niyo. Na kung palugay, tukbal ko in read kalasan. Mayroon na ruwain dahil kan At-Talib Absar Rahmat. Bal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pupujian sa sanglitan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat makasalam Panabi tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka mawaktu itu ngalo kita bi pangajian bangpen magmumpa at makitabi insyaallah. Pangajian maayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ka mga bangsa manusia, sumbahun bi intuhan bi, yana agpapanjari makaam, maka agpapanjari dumahulu, maka agpapanjari ummat dumahulu min kaam. Hasupaya in kaam agmatalaw tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga ummat al-Islam, in pagmatalaw tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala min ummat dumahulugi sampai nahadya pa ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ummat sa halap-halap ummat. Maka umat itu may tiyak na jinukupe Allah Subhanahu wa Ta'ala in agama Islam. Yan na umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agrida na in Allah Subhanahu wa Ta'ala in pag-agamahan tabi yan na agama Islam. Maparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maallaw itu jinukup kuna makaam in agamabi wa atmamtu alaykum ni'mati maka sinampurna kuna makaam in kanikmat-nikmatanku waraditu lakumul Islam ad-dina maka agrida naku in pag-agamahan biya na agama Islam. Bakat at kala in Allah Subhanahu wa Ta'ala agrida na in pag-agamahan tabiya na agama Islam subay tunay tabi in mga pinawajib ay Allah Subhanahu wa Ta'ala mau maagama Islam. Subay hinang tabi in mga pinawajib ay Allah Subhanahu wa Ta'ala mau maagama Islam. Sali na sambahayang in sambahayang tiya wajib na mga tatkala wajib subay hinang tabi sababe ka min mga manusia ingay makatunay maya in makapahil-pahil sin sambahayang. Tanda na,
Solong nasabim bulan Ramadan, agtutunggo makitabi. Mau nasabin ka masjid-masjiran panna, manusia. Mingga na in pagtunay sinsambahayang mga umat al Islam. In ilu wajib. Maka, maya kita bimasunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maya kita bimapamando sing Quran. Maka sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agmatalaw kita bi. Tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kamin mga manusia. Agmatalaw. Sumakawa makatampalan. Sabab pinainsin Allah subhanahu wa ta'ala. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oko Allah subhanahu wa ta'ala. O ka ang mga agiman tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Agmatalaw kam ni iya. Sin sabanal pagmatalaw. Maka ada kami matay. Buat malengkan ingkaam. Maram jumlahan sin agama Islam. Yan sa banal pagmatalaw mga umat al-Islam. Sabab kamin mga manusia, pagmatalaw sumakawain, pagmatalaw dumain, matadin pagmatalaw tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bangatat kalain kaniya antabi, agmatalaw tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subahin ang tabiin mga pinawajib. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maya kita bimasunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aniban tabi. In mga pinanglangan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aniban tabi in pinanglangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Min si Abi Hurairah kinaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oko na takalay kuin Rasul sallallahu alaihi wasallam aghimumungan. Oko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay namin mga pamuwasan kumakaam atawakan panglangan kumakaam anibin bi atawakan lawakin bi. Maka ay na panuhuan kumagam. Hinangin bi. Maka gaos-gaosan bi. Hangkan mga umat al-Islam in manusia lugi ilusung. Sababe kamin mga manusia ingay makapagtag-ipon tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr. Sinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala in waqtul asr. O kung mga siya na magtatapsir, sinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala in zaman, atawakan in waktu. Innal insana lafi khusr. Saban na tood in kemon manusia maralom kalugian.
marelom kalusungan. Na inkemon manusia marelom kalugian, marelom kalusungan. Niagi isab insa lugi, insa lusung. Illa alladhina amanu. Buat malengkan in mga sigalam ag iman tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ag mamatalaw tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. In mga sigalam beriman. Buat malengkan in mga sigalam beriman. Ag iman tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Ag hinang sigam amal saleh. Gaygi mamarahi ag hinang gi amal saleh. Watawasaw bil haq. Ag wasiat sigam. Matungod sin sa kabanalan. Atawakan matungod sin agama Islam. Sabab in agama Islam ad-dinun nasiha. Sabab in agama Islam nasihat. Pag nanasihatan. Gaygi mamarahi. Gaygi mamarahi ag hinang gi amal saleh. Agwasiat matungod sa kabanalan. Watawasaw bis sabar. Agwasiat sigam matungod sin pagsabar. Sabab in pagsabar oko Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabab ko Allah subhanahu wa ta'ala banal tood in pagsabar. Banal tood in tungbas sin mga sigala magsasabar. Gayta bista in tungbas sin mga sigala magsasabar. Maka in pagsabar, iya na mapanagnaan sin musiba. As-sabru inda sidmatil ula. In pagsabar mapanagnaan niya musiba. Mawaktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam kalabay. Mau madi kayo danda. Sarta indi kayo danda ti agtangis. O kung mga sigalam agliriwayat. Kanian danda ti agtangis. Mau marata kubul. Sabab matay in anak na. Mawaktu man pasunggod in Nabi sallallahu alaihi wasallam ay wasiat na madikayo dandanan ittaqillah wasbiri ag matalaw katuju ni Allah subhanahu wa ta'ala maka agsabar ka ay painsin di kayo dandanan ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibatin palawak kaik namin ako taban na to ding kaain sa katawa musiba salisin ako. Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Palawak kaik namin ako. Saban na to ding kaain sa katawa musiba salisin ako. Mawaktu man palawak in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kila ni adi kayo lalla kapain. Madi kayo dandanan. Ay ko di kayo lallanan. Aik na insay no tahati bangsay sa no bisara din sini nan. Ay sambong sindikay dandan gay natakilala. Gay quick natakilala. Ay pa sindikay lalanan. Fa innahu Rasulullah. Saban na to din niya rasusin Allah Ta'ala. Na mawaktu man tahati na insay na agmiting yan na Rasulullah rasusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agtuloy iya, agmuhot-muhot. Aglisto-listo nga mo kamaapan. Tujo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawaktu man tabutin na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan nakapain si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna masabru inda sidmatil ula. Saban nartood in pagsabar. Mapanagnaan sin musiba mga umat sa Islam. Sabab bang kapinatakkahan musiba in ilo sabab lasasin Allah subhanahu wa ta'ala maka inna Allah idha ahabba Allah abdan ibtalahu saban na to din Allah subhanahu wa ta'ala mga babila ayala sa medikayo ipon
pinatakahani na musibah mga umat sa Islam. Naman jari, tuwab-tab na hadya may to, in wasihat sing kami, bang ni amin mga kaptangan ko insa tumawa, ando nga mo ko kamaapan. Wa aqulu ma sami'tum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayah wa dhikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi